Lep pozdrav svima, hvala vam što gledate ovaj video. Pored mene se nalazi jedan od najinspirativnijih i najharizmatičnijih trenutno trenera u oblasti biznisa, prodaje, ličnog razvoja, Smiljan Mori. Smiljane, hvala ti puno od srca što smo imali prilike da učimo od tebe ova 2 dana. Bilo je izuzetno dobro, zaista si nam preneo i energiju, i znanje, i iskustvo. I ja sam zaista presrećna što sam mogla da prisustvujem tvom predavanju. Ja bih te sad zamolila da nam kažeš, kada ti dođe novi čovek i pitate šta je to network marketing, šta bi ti njemu rekao, šta je to? Network marketing je nešto što danas trebamo previše objašnjavati, ne? I ja sam rekao na jednom seminaru ili na jednom webinaru da sanjam onaj dan kad neću treba trošiti ni minute da ulažem svoju energiju i nekoga prepričavam šta je to network marketing, zašto je legalan, zašto je korektan posao za svakog čovjeka i stvarno energiju koju trošimo da ubedimo ljude da je to legitimna industrija, da preko ove industrije ide više od 180 milijardi dolara godišnjeg prometa, bilo kozmetike, bilo vitamina, dodatke za prehranu, telefonije, edukacije, bilo šta. To je najveći distribucijski kanal na svijetu i neće proći 5 godina dok će to biti normalno. Neki ljudi traže posao, neki ljudi će tražiti priliku, neki ljudi trebaju plaću, neki ljudi trebaju proviziju. Jedina razlika od toga je da imaš drugi mindset, da umjesto da tražiš plaću, tražiš proviziju i na umjesto da tražiš posao, tražiš priliku. I mrežni marketing je industrija gdje sam sebi određuješ kako ćeš živjeti na osnovu toga koliko ćeš zaraditi, a to koliko ćeš zaraditi može sam sebi odrediti. U mrežnom marketingu to nije posao za one koji sa prstom pokazuju na druge ljude da su krivi, da oni nemaju 5% veću plaću, nego je to posao za one koji žele deliti snove sa drugim ljudima. To je posao za one koji doslovno više ne mogu ni gledati i ne razmišljaju o tome da bi radili 9 do 5 sati. To je posao za one koji žele pozitivno utjecati na druge ljude. To je posao za one kojima dosta hoda svaki dan na posao i raditi za snove drugih ljudi. I to je posao za one koji jednostavno imaju to u sebi da žele inspirirati druge ljude k razvoju, rasti i tako dalje. Tako da ponekad uopšte ne trošim energije kad neko počne sa tim odgovorima, mrežni marketing, odmah se ovako postave. Puno ljudi ima taj gard i do prodaje, ne samo do mrežnog marketinga, do same riječi prodaje. Tako da prodaju bi trebali učiti u osnovnoj školi već i u vrtiću i u srednjoj školi. Da ljudi znaju da prodavati ne znači nešto uvaljivati, nego znači davati profesionalno sa srcem ono što ti vjeruješ. Znači, ako ja prodajem nešto, recimo aloe vero, ja ne prodavam aloe vero, ja davam ljudima priliku, i to od srca, da oni sebi kupe bolje zdravlje, da sebi kupe duži život, okay? Ako prodajem kozmetiku, onda dajem ljudima priliku da sebi kupio ljepši, bolji izgled. Ja? Vitamine, davam ljudima priliku da sebi produže život. Ako prodajem edukaciju, onda davam ljudima priliku da mogu naučiti ono što ne znaju, da bi dobili ono što nemaju. Jednostavno, ima taj negativni odnos do riječi prodaje i do mrežnog marketinga. I šta je onda na kraju najvažnije za uspjeh u network marketingu? Najvažnije u ovom poslu je da radiš ono što trebaš svaki dan raditi. To je jednostavno, trebaš najprije imati veći san od onoga da dobiješ plaću na kraju mjeseca i moraš raditi par konkretnih stvari koje su vrlo osnovne za ovaj biznis. To ljudi koji će to gledati znaju. Sastaviti listu od imena, raditi, zvat klijente, prijatelje, ići na prezentaciju, zaključiti sa razgovor, njegovanje klijenata i pričati svoju priču i priče drugih ljudi. A šta je lični razvoj, koliko je on važan? Ja mislim da ne samo u mrežnom marketingu, nego u svim sferama. Posao ljudi će rasti samo do one razine do koje će oni rasti kao ličnost. Ako se ti kao ličnost ne razvijaš, tvoj posao neće rasti. I to je jednostavno, ljudi koji ne ulažu u sebe, u svoje znanje, ne mogu očekivati
da će dobiti nešto na poslu. Svi koji su spremni iz svog džepa investirati u svoje znanje, u svoju glavu, ta glava će im puniti džepove iznova i iznova. I onaj koji ne raste, koji se ne razvija, stagnira, onaj koji stagnira propada. Hvala ti puno što si nas edukovao i inspirisao i želim ti sve najbolje u životu. Hvala.